ada orang sudah mulai ala di bagasan di ramut itu hadu hita saluhuna nama calo perkaman sarepio sebagai coron itu atau tamang hita berjolo martanyang asani martanyang mahita di bagasan gornea madohot anak dohot di perbadia amin puji-pujian madok mulai ate dohami itu adupamu ali Tuhan di salah dinggan di basam nama ramati kami marahi paso dohami saluhuna ali amang atau mangele kami totong tu adupamu dong jongi mapungono asa mardalan san mamunai satu na mangujungi di bagasan las meroha di saluhut na yang marsoba untuk mahami itu arupamu asa zalo masaluhut akatangiang Panginoon nanon margi ke Kristus Tuhan nami amin. Ala nungaro kami siyan atas nama Pangulan Uria mangarupon udang manang jauh-jauh ni asut belon nami apala ditikyon ala nimang mangelek kami totong tu arupamu ala dibata si tolusara debata tolusada debata ama anak doktor di perbadia alani amang asa alolo demang ma tu debata si tolusada alolo demang panas saja alolo demang ma tu suruh di debata aluluhod demang masih tuan natoro na hadir da pala ditikyon na mga dopi ulang pangasamason ni anak do puro di Korea aluluhod demang wala demang dito na dua marmula do na uli marmula do na tinggal ala demang babjamang mamula-mula las pado mo matukod ang sopa nunga tajalobe marhite malim akatangiang nauli tanyang nadenggan ima di perdongan sarebeon ni anggimuna mana kami madok ibe berenami dohot boru nami atau ngalanima di suhut pulon abala di tikyon nunga mga rade behami aka Pangulan Uria to aka rombongan pungadina asang giat di ulaun nang tabuka abala di tikyon mamita di bata di ulaunon jala di bagasan inauli inaringgan atau ngalanima dohonon nami ma sanatas nama Pangulan Uria to amuna dison unga jongjong behami atas nama Pangulan Uria do pungadina ala mareda do Uriai alani dohonon nami dan sudah pudung nang pesa sakot jadi padia dan sudah ada nih Pangulan Uria do pengwanina nang pe sebenon di tangan na susadia doho musai sia lunggu ta lunggu saperius alani asalas maruamu hasuhuton bolon di nama cakok kami apalagi tikko nanti amang teh atau ngamang permusik kami nanang mangalia nama kami jala pasahaton aka ada nang partusi baidang mama godang di hati pada Amang Pangulan Uria nami nung matugtakas kutang ihok kami hata tangiang hata pasu-pasu marhite amu
Nakiningan nung amadjaro paso-paso perbagasan pardongan sirpeon. Imahnya nakon nami rap dohot parumain nami. Siya bagas joron itu hatta. Anggian matutu. Hatta itu hatta na pinatul has lima-limi nakiningan. Nagabigi bohal dengan sida. Muka rumah tangga sida. Ola inosal tuari nanay ko. Isyarani ya muna manami pangulan huri harap dohot akarokongan. Ita betuhan mari hamuna kagajang ni umur. Siya betuhan ni hamula akka ng torok ni Hajar Maun. Adorang so, borhat hamuna, siya pogo niya lamanon, nang Roma hami madabatok kamuna, nang marsokba, marhilte tangan na sokba, si majujung magdo. Isya lani, oleh hamuma di harolo nami. No ay pemang parmusik nami. Asa ko nabatok kami, pangulan ni hurian nami, rapto, rombongan mo. Asa husok bahami na sida, bajamang. Binay tumanuhatan, baik damang si tio-tio pada muda mama tuhat-hatan. Musik nami, arah yang ngebuat dua yulau maham. Dinamar hidehom, dinamar jaro pasu-pasu berbagai sempat rumah saripehom yang nami rapot parawan nami sepelas dorong. Ala tuhat taro mulana, tuhat taro nang ujungna, lalu huda kami jauh itu amat dari batu. Mau lihat dia mamang, udah tidak mengma. Jalan adu badal majokot kasub banami. Tuamat taraja hinat tasiri pada apara namar kolong miroha tuhami. Atik boha arongan nom, di panor kolong nami. Saya songon Abit ini namar dalan masih ka utibur para tolong nami asa marpangat juga sida. Baik nama. Aduh luhur damang manusia tu borpati ni hutau. Asa di patur tu hatta udotta di bagasas sadari om. Baik nama. Aduh luhur. Termahami amang para musik kami dalam majo godang mula-mula. Alay boleh mengalia nolak kalay dokter itu kamu kan? Asa mengaliat kami di buku ni alaman nama sangapon. Pada mga jogo din niya.
Episode tu dia mau awang do inang naung sah jadi keluarga di marga Sinaga berhide papasuon naking ng Tajalo siyang Pangulan ni Buria berhide na posona di sialan itu tu Sun Hamero dihida po para niya punta nasa api maka mo lihat teho di sitabani bilang-bilang kitabani jauh-jauh di kita di sialani bison kami hahahang mo pinaparang putay lima namar si ulupan inamamohol parumay do anak namin di Dikyo Oke dia mau raja ni parmusik namin yamang namalaw naning mamohol mahami di anak do parumen namyo baik kamu majo gundang nami gundang naringgan itu asa songon nidok nina badua biteng na dumiris 20 na sumoro anak pedo guru di parumen namyon ikot torok jala na torhis bae nama bae bae Bison nabaduluhon si Sadalas ni Roca Lohita Ima Namajalo Sakramen Pardonga Saribeon anak dohot Parumaita di Bartikyanom Roha Bison nunta las roha nami las ni roha munaido las ni roha nami Diondo diho tahang siangget ma rumah tangga denenggan rumah tangga gabe siti ruon rumah tangga nabadia diuari nawang ihud nunga ditanyoko nunga ditanyoko kita nakingan songon hatani badinta tujuan ta namar keluar kon aha madia lusihamu ulau kaum itu arek kamang ihud dak sudah pudung nak sosak jadi balia dan sudah ada dohum si benon nami sekang di muna tidur dohum muna pemparan do pariuluan nata be si benon tangan nami naso sadia si asima itu sirat tonggi itu gaul pakai onomu pas-pason ni amat tadi bata di nama mukta pardonga sarepeok kamu di sadarion kita tong madira mau Tuhan perdalan minggu lumuna nang perdalan minggu lulu keluarga saluhut na tuari akan namang iut
Hami ben ng Roma Duson. Marsopa do hamuna hahanami po para nubuta nasa ngapi Raja Bolon. Bolo to sungon dia ben non bolo tuk sopa sa mamardalap pen. 10 jari-jari udung sa si bajung nami balas marohamo. Ope pa parmusin nami. Ano na peso na sa boro? Sadaya ta, saka. Ido. Mama, amang parmusin nami. Maulate pagdi Tuhan parhorasan manang dirita sa luhut na. Jadi tarsoni ma dihabot ka tulang nami sa luhut kahululan nami. Maulate ulang na pasara nami ala dilek kamu no partikiat Tuhami. Jadi tarsoni ma dia ka tulang nami sa luhut. Dison rolo hami sa luhut na burumuna. Ima marselahon na mangalap pas-paso perbagason. Ima tulang nami na poso sebagai sesuatu ni marhite na pesona di lasni roharami katulang dohok dohami makalasong haroni ima na buka perbagason tulang namion. Jadi asal peterida zoharami bolo hami au sendiri dohok ka hangiku siar pilopar na boromuna perhuta gudang jala pilopar na boromuna ngasian tatau tapi kadang ngapen non. Jadi oh do tulang marhidai sanggia masih pani Tuhan tujuan narion sanggia matutu keluarga bahagia hamu tujuan narion naro di tongah-tongah ni hula-hula marga sidangga terlalu media depan di Tuhan. Mulate bani Tuhan, mulate manang di hamu saluhut na hula-hula nami rajai tulang nami rajai sinaga. Gabi bang baru. Akar raja nami dipertikan jom-jom kami disun cepin perni na boromuna. Imo pung marben narung tinggal di sitau-tau. Akar raja nami molo pituk songono na kapartong nami dipertikan on raja nami adok kata ni nama Tuhan nama dok tak sudah pulung nak sosakku jadi balia raja nami molo tu songon dia benon nabuhi terbaik kami siak kami ka pinopor na boromuna narong tinggal di tatau idok na tua tak sudah pulung sosakku jadi balia tak sudah ada do sian hanya kapa pergi lengomuna raja nami na tapi di dalam ni sopan nami na dia raja nami Parmusik nami ada nang Roma kami melah manobak kahululan nami kamu so godong supaya mah. Ido hamu di jolo.
marsoba tuhami budalamu las nirohana di beka tuhami marbunga-bunga tangan nami asa dohon na tutua ihutul minadaka-daka maka dikit ibing-ibing naroha marsobahamu hami budalamu marbunga-bunga tangan nami tangyang nami lupa amat tadi bata saya sinur mapinahan gabi na niulang muna tudia pe hamo mangalaka sa tunsima dapota parsaulia bolo tungi pe hada pangapun siak kami ula-ulamu las marohamo alai marpangidok kami tu hamo akamang borna bisa luna saya ulo non unarong cuman enggal tong do hamo hasak konon namin non mulai mamuhay sa ato mangujungan non awang baruda dihamu wana suhut ang idol namin ko para nido kung Raja Bolon ison roro kami siya ko para ni amo na ingaw ko kasahot di na makalason di naong jupang tikina nagsalo paso-paso para bagason yang ginami siya doon pagkasdoro ni Tuhan siya lanilas rohan nami ang di kadlubuhin na di ang ginila amanindri sa persaulia tu hitam bilang jupang itu tapi bilang-bilang di rumah tangga kita yang dia matutu mari kita paso-paso na kita ni per kaulan ni uriat itu ang tahun dan beliau di kita di Gasida rumah tangga Naringgan dalam rumah tangga Citirun nolo mangiu dalam nolo pangiutan jadi di harona nami onang dia kuasa di rohan nami tahin nami kamu nami songor di Sigitio tongon nang nguruti tangamu murutunte kodi susah dia kasemaronon ang dia soal tuh nomor las niroga sialan kata bilang-bilang ni jam-jam tak alay tumpe halak kami nang hamne to sor ko to hamu nangi jadi ra jadi sunari pato ko Ira pong gabi. Kode ate me to hatai anggia ma tuma tangga na bahar dia hamu terus dan hanop kamu ini to hatta bela ate walau tum somat dia pen na butar baik kami las maro hamu kotima bolate Dison rodo hamis ya poparan na punta o pulturungga buru bere bebere nama kalason ulonta apala disadarion lima dinatagba jauh-jauh dihita terlumuwi di hamu di keluarga besar amanin rib jadi diselani tanyang nami itu Tuhan anggiak matutup son neto dua tua lak inna tu siguru do purba dua anak tu boru mah pengantin dengan metong saur badua Matutu. jadi diselani disilas ni roh nami adong di papung hami tu bak nami nasusah dia asa dohonom ma son ni dok neto dua dan sudah pudunina nang sosakut jadi beria dan sudah ada dok ni hita nama ramaranggi molo tu sebenon di tangan nami pena susah dia jadi diselani neng rohamen nomor soba molo tu suhut dia pe ala haduli nami dohamu soba namen non dihamu las marohamuna diamu ama nami permusik ala neng marsulo pa mahari dinawaraman ang beda mana opartusi
ang namin upo sa huda. Nang sumtoni di ahanami opuran jalianon do tita na matindo paparan niya puturo garungga raplo boru. Tari daroi di las nirohatta. Nasi sa las niroha do ita nang tabba jabja mutta di partikenon. Nung ada basa tamu songon sepakyan ni tangan nabo pakyan ni tangan rumah tangga na baruan sanggia matutu makaron na uli makaron na rin gani dihamu paparan na punta na sangabi bolo to soni bata pangapuan dita jadi pa matikina las niroa boy ta tong mas marsauran di bagala dosa dame do las niroa ope dihamu parmusin nami asa yulo bihami isok bahami ha nami do dihaul kami akan ginari dapat orang ginari bama jo no godang na musin na tusin Guluban amin amar amarangi asa tinahu mul tio binat penguatan bedana masih tio las barung batu hasatan Partikianon di basatai metuhamu parbonan nami tabba nasia sidaludaru doho malau nasia pintu batu Maratapak kami di soon Raja di hula-hula muna, parmona muna Hata di tua-tua dapat tokot saya juru mula-mula, saya juru mula-topa Dia berubah musim kami Bamba mula-mula, laos padomu tu sopa Musim kami, Bamba yang kabel yang horas Asa pinita ni ulaunon Jumpa kadauli, lihat penggabian, lihat perhorasan Basa dah tamu tulang do tulang nami malau Dunga sabi, alaya don, marsido hata Oh, gabe tulang Baik namang permusik Sekarang dia bukan lagi Ngaroroni permohonan muna tabwa dohot malau morosoni pe naboy terbuan yaka matulangmu upung muna warspir asa dohoro mason dokon na dua-dua firmain na poki bal-bal mapasalongan
turun bator di muna ujung-ujuma nang aka pangomong. Hema tutu. Jadi sama lima songon hatan ni boras pir napasatan pasang tu ita. Jadi gabe jala horas amang boro. Gabi itu bang. Odo dapat dudu horas ni roha. Monak damoha pero bani dua nama sara sonon. Ada cara kiyakinan dihitam molo di pohon. Hula-hula persapubuhan di geleng na dohot rohan na tulus pasti do tangi do amat tade bata asa tu balak tua si koro tua narak tuan boron ima boro nabion doho paupun nabion jadi marhite saya di mang baru Roma kami mamohol nasida Mau lihat ya tulang. Atau orang sebawa kamu anak bebere muna do baru muna na parumen namin do anak namin na bebere mo tulang. Pero do apa mahay marsoba do mo tulang. gabe amang baru Asa sa pao do debatana ni dalam no baca dari kediaman. Dalam kita bay. amang baru matakas pe upang kilarok kami dan nageleng nagegit dia mudihan ratuduh kamu de sude holong muna pemberi kami do marudur ramu sude mapelas rohana pe ABP abang baru kahuge beok kami son hata silak kinma segebe ma paupun amion tuwa lala tuwa sikoro idolo di Purbatua tuwa nana kong tuwa boru jala penggeng satu nasau rumah tua Matutopong. jadi asal jangan lupa ada dotot dini berada mioni dot boru dato Gabi po. Roma kami mamo itu doto bre sedia nabui terlihat opung dohot tulangmu amin kan itu nak songoli do pabet itu lakon ulak songoli dah mulai diamin kon hoi kon adong istilah sigat dua si pusuk di singgolong nah sana kebe dua nah tolu kebe tulung Matutopong. mamohol pahopun abion bajo musik nah partu siba
utaka sama Marcelo Bolo makanya yang permusin kami. Tadi dia tua-tua dorong untuk siajur mula-mula siajur mula apa? Bahan kim mula-mula gini mereka tu pas sebab nuaing nasi kopi ulo asa tinahu mual tio. Bina yang tu ang hatan. Basi tio las padomu tu asa hatan. Bahan. Sonari pinasa matuha akadopung nami. Bona nyari si bolos sa mardopak do tapian nauli. Bona tulang si bolos sa mardopak. Tulang si bolos sa mardopak. Hula-hula nami si bolos sa mardopak. Song-song lima tulang nami si torus. Bola tumpe si sana panjuto amo akadopung. Nasadado amo dihabi akadopung. Dokon na tua-tua marmula do nauli marmula do taringan desa nami tu waguni alaman ni orkel lengan nami baca karusin nami mula-mula mana mah jadi horas asa di pasar tami herbobir tu akta nyanak nami belum mah Pano berarti tua firma bukti bolba pesaloman firma topimu julu-julu ma akan ang pangapun sama nima abang boro buha ang boro romahami mamohol Gabe majata horas tulang na burju. Kamu mamohol anak bebere muna, buru muna. Joro mahay masoba makano kasu-kasu tulang. Palos mahay masoba tulang, asayas kami daw pasu-pasu Gabe horas. Kalidok kamu angkat tulang namin. Oh, penihina. Asa tasoba hula-hulat ta tulang sa simadwata at ang putan. Baik kita, parsyabat Kahit pwede akong tapusin namin. Baik ba? Alang-alang diri yung mamang. Tapon-tapon si Ala. Sa sumo, Ala si Badan. Kasi da pa na yun. Doon, boro. Diba? Ulak po sa loda. Baik naman.
songon ima kapung doli. Kapung baru. Molo hami takas. Dang na kuling-kuling na dinalhopon. Dang ibulo na sinuatop behani. O ipe, nabuhay tarabek kami siya nagkahamon galing namin. Kami siya nakaparagaling mo tulang las, maro hamo lang. Grabe tulang. Tadama hamo tuto anak ni Namora jala nabuhay pangalualuan. Naking rolo hamo marsoba to kami dari 10 persatu saya semaju. Kira kon la tua diutuk dakka akadawu eben. Roha mo marsoba to julo nami dot mardaman hebe. Ada tabamu bang? Boleh itu. Agar hidup. Pagmahoro at kinang di waktu di bata. Makalas sumeda sa hari ang magsali marunong kami. Nariyahay kedulog betul. Ang boroha Jol mamasakap di bata do pagkukulan itu. Iwan ini itu pelema. Sirikot kan yang rohani kung marhaso ho makwalaw pati kilo-kilo di bata. Keluarga na mamano ako. Salah sang nauroki. Warga dua orang uparana dulu hidup kan nasihat na jokas jadi siapa apa berjulu dan gua makan na bahagia mau gua makan kasi bolas ni ro ama ko ayak na mang ipade borong yakta amang borong kau na marat dulu nang yaw ka kamang ko ini daw mo di ko na tetak na totong sadar Rak kamu nama hero-hero direkon mungkin na baga salu. Boleh tidak kamu guru? Siapa kami? Nak kiningan namang guru. Bona liani, bona tulang, pula. Kata nami Muhammad oleh hati bahwa kamang guru nami nama Nabi Nuh. Salu maham na hulu yami. Ba. Pas sama mang pasuk tulang kamu. Asa boleh sesuatu kau lawan di sono. Otomatis patila doa kamu maka nama Nabi Nuh. So hindi manabaya kanyang ikon, wana berik ko kayo maudabaya non di air liulahot pa. Jadi inamero ako ang diya sa kapokol anak bereta do kamang golutang kita mamang musik. Siamu bermusik namin. Asay imemehami anak pun namin. Baca bang musik na kubartusik.
sa luho na. Siyang di ma anak na buti ruwak kamu na dua keluarga na naninggan tujulan na rin. Yang udah si pas-pas tuwak kamu naninggan dia akong mangarat to. Di masak kami akahorang hula-hula. Siyang giya matuto. Gabi pohong-pohong mau terpasu-pas gitu lang. Di hami akta pamurong mo sa luhut metan lumubi di anak do karumen na di partikyan o sero matangga na lagi na ito lang seselo ay Jarmon tuarek ka namang iyot si pangiyutan dala orong mga jari tuaka namang orong miroha pero soli pata mo ate tulang nabutar pasok rami sen hari kiberleng muna plasma roha muna gabi torsom ulang Marsikola studio marunat tu panahatan. Baik damang studio las madung masahatan. Mana yung matuhamu hula-hula nami si Tanggang rap do rombongan na pas di ba? Pas di ba? Kapung kulit. Alay na muro si Hiburon. Dari. Jadi Mbak, mau lihat ya Mbak? Mbak dito muka mo tu hami nga ulam-ulam muna. Masalah sarawan namin. Alani inang sahat kami dia lama muna. Atong didikyon ba baim maso barhite si pana sorohay besi asa hujala kami so hakam porunami do na porunami ate. Dan inang sahat kami. Baik po. Baik, jangan kita mamuya naso. Jadi Mbak, di son hubung kami harus bibir. Mangkara dita. Ba, jalo kamu mamang baru. Jadi song-soni Mbak tu hula-hula nami rapat mak kata hospital lo alai goha sahatan na rapat satu karbe bibir macam kita ada hula-hula nami teh. Jadi baik nama permusik kasahatan ni apa biron. Baik po.